Mına gemer kur dep koyalım. Ооба. O gemer kur mırzalardın gemer kuru. Bunu buyurtma kıldı, jasap berdi. Moğreki İlbistin kavalarında koyas dedim. Oşonun başının sölükö düşürülgön de. Bağı süretkayla işte mancalar memle soylop keletken. Bu yerde bürküt. Onda inki turunda. Görünüp turar bilet kanat uçunda uşunday oldu. Kompozisiyalap görkөmdөгөн da. Bu taştарды koyup berdigen. Bürüza bu malahit. Ana boğulardın bарын çekip жазайын мұны, моğun барсын көрдің? Kol menen çekip, memele çekip attım da moğun var. Bunun kalpı var, bunun kalpını жазап turup korgoşunga çabasın, bunu juqana esen. Anan mına moğularda oşonday. Mına bu da bu bolso Arstandın gösüde tigrovый глаз деген taş. Moğrekiler bana özüm жазап daярдагам. Kumpada koyot, süsmede koyot. Kırgızça aytkandar. Канча убакыт кетет бул бир кемер курду жасаш үчүн? Көөлөр. Дем убакыт ченебесинде. Бул 100 километрже 1 километрге чукуп аттың эле. Убакыт ченебе. Кандай бош болгондо келип жасайсың. Кээде эргип кеткенде түн ичинде отуруп алып көпкө чейин иштеп каласың. Анан көзүң талганда жата каласың дегендей. Тиги үйдө диваным бар, жата калам. Ошондой да. Бул өнөр кайдан келген ага сизге? Бул өнөр атамдан үйрөнгөм да. O manasçının belgisi, bunday kullarda manasçılarga жасап бердим. Bunu шымга эле тагынсаң болот мун үчүн. Кадимки эле жынсыга тиги жөнөкөй шымга эле тагын. Классик шымга эле тагын түшпөйбү азыр. Бул кыргыздын мукура белгиси да.